ningi uwinka imyaka timinji nk'ikishongoro chemwe imyaka timinji noza kuba wakuzire ni muntu yetenga kwitegereza kuba wakuzire uri atwazuta ubundi aba bakuzira bashikireyo bono benda kugambira uko shime kwetekatekaho twenda kureba policies nza kuba nimba ndeba mu Uganda harimo za policies za insurance ukwetekatekera amagara gawe ubundi nibishuwaringa ibizimbe ubundi bishuwaringa baja ubundi bishuwaringa amamotoka ubundi bishuwaringa kunkaruna no kunshuwaringa amagara gawe ukareba munyesi yako kuza kujya kukurwara ubundi abana baho bashwirwe abandi bashwire bagizira amakagabo ubundi bafire iwe no ukagumaho entekateka y'abantu no rugero no shoti umuntu ushimiye kuba na fawo nabanza ushutni no muziri nga tiyontekateka ya ruhanga harubo kuza kushamba bazire bingi bermomu abana babo bakafa we abazire baro ninga mwena mukura musimyaka igana ukisimyaka igana ushanga umwana wawe ari n'imyaka 9 kandi we akuzire kukiriwe ubundi ataciye yamba kunkiro kwenda amagara ugabirika cyo so twenda kureba tubasa kwetekateka tuta kureba amagara guganyensia ubundi utachimko utachitwara utachikwatafuka ubundi utachiza ryumushomesa utachikwata choka ubundi rubanka utachiza mubanka ubundi ryumushubuzi w'emismari utachiza mu maduka ubundi no vuga taxi nga boda boda utachibasa kwata chumuzo ntubasa kutekatekera tuta amagarago life and care insurance for older persons nabakira abanywani banje kandi muza kweyanjura abakutureba TVG nerebwa one Sheema bagirebera kimwe mnonga nerebwa mu Uganda yona kandi woine ugendo noronda aka 468 channel aha Star Times kandi 077 aha Zuku naja kwano twata kandi noganire na bantu abakutureba benzi katandike niwe yanjure then tukumzima wabara munonga umwama koraje zina ni Lekanon David Kabugumera coordinator national coordinator w'abantu abakuzire kandi ori chairman wa Sheema Older Persons Association ekigombe kine cy'abantu abakuzire kutanikira hamya kankaga no garrayo mwene gigungu mwaka gw'ekiragiro konka tuje tutamana nabandi bene program eje y'abantu abakuzire eriyo mu ihanga ryona konka pilot project eriyo muri Sheema wabara munonga kandi abaturikiriza twakwakira Lekanon Kabugumira kandi kurga uko muri Sheema tuyanjure sebo webare munonga koraje kutwakira mu studio zawe ndabanyeta Habato Mugumya nobore ni zarwa Sheema nkurire Sheema ponkana we na hati ni ndoro muri mbaromu mutawuni kandi imirimo yo kukira gukora munonga niyo kwatene by'amagara agabantu bona konka omburyeki ni kwatana na Sheema Older Persons Association bagita na insurance company tuyihamu ekitwesere program nanga products esitwakabasa kuhereza abantu kwenda kumanya kuba kurinda amagara gabo life and health nangwa no bukirekere cy'abantu abakuzire konka nakikwata abantu bona abakuzire adults so mbwene kintu kikuru munonga kureba ngo matuhereza umwanya wo kubasa kushobora abantu niki etuba kubasa kwetekatekera umu program eje insurance bakarinda amagara gabo bakareka kuba bamwezike bakaba bamwetambere hatecho no manyoko witumbyaro ko nyuma abantu bona baturi muzamwike mwezike mbase bingira mwezike kongo muntu kwakurwara batanka kwata hatushanga taro program yone kwatirine muntu yarwara yatakwekura hatu wabakwata hati mwene ico cyo twena mutubashobore ibere munonga twakwakira umwamugumya mbwenu naninyenda hatore ni watandika tugambire iwe inkor coordinatinga
za insurance companies na abantu abakuzire na mnongo muri Sheema imwe program yanyu ejo nigendera ki mwenda gukora ki abantu abakuzire batsasa bwaki bantu rwa yakuzire ukari hati muri gukora yakuzire ruhanga we yamukuze musasa bwaki seje kana pango kandi abantu bagume bagende kandi abantu bazabona bo bashangiye bonire so awenki the major aim ikibi necho then na okumkutu ekimukubenda bwenu nebintu bibiri basically ekinkwita ekigendo rw'ekikuru munonga abantu kuba kweza kukura batunga emirimo batandika kukora hati nibabwina amani mingi byo kurya byabo na emirimo yabo yo barakubantu bakora abantu abinjo myaka ejo kukira munonga biro 40 years batakagize myaka 20 baba batakatangiye kurwara munonga yesu umuntu nabasa kurwara ko kafuta kurwara munonga so aho umuntu akoma kugumana akura nuho amagara ge gaguma nagacendera ku kiba kwita immunity mwe nacyo gumana acendera magara haza n'indwara zigumana zigera zigumana ziyisha of course ariho n'indwara ziba kwita lifestyle umuntu kushanga ahagwe mirire yawe na hakurikira mu burwiri okay mbwe n'indwara zirukureba nke za shukari indwara zikwata insugu indwara zikwata mutoma indwara zikwata organizito umagara imirundi mingi nzikira kwija ahabwa ibyo kurya bitukubandurira mbwe no kurwara kuto kwako to kubakisa kweha konke kikuru munonga ekigenderwa necyo kugira ngo insurance companies ezitwireho nyingi zikira kuteka kiba kweta ngo medical insurance ejo noza yushashura kugeza kushashura buruho kurwara rahona uzumwe urwaro irubako batebekanisiza bakuragura tokwetaga kutwara yo sente wakireba now ejo medical insurance cover usually ne beri haka sente kayuguru mbwenu mu Uganda hati twine ekiba kweta national health insurance scheme parliament turene kitekatekaho konko bwirobu tichaka hinguziwe hati insurance medical insurance zitwireho zona neza private companies hati nko kumuri mu kitongore cyanje Sky TV numugenda mutunga insurance cover mu kirwara uzeba kuragura namugama aga marwara mingi gene services ezo konkece kiturumwe cy'abantu abakuzire nko ku umwami kabugomera yagamba first abinji mbaba ryumba rwitayaringa icyo komayiza ngo tubakene na bitongore byakubasa kuba kavaringa ecya kabiri abinji batwiro ko mbyaro nabahingi nabarisa nabakore imirimo yabo esente zibaro kutunga tuzuru kubasa kuzo private medical insurance eje yitwine nangejero ombitongore binji za companies nyingi hariho Liberty hariho IKEA hariho Jubilee hariho UAP mwende za insurance sanaram zoro ni nyingi munonga ntuzumanya now hati kutwereze kushanga ngo abantu abatandika kuzo myaka ejo tubakine tasya nyingi abanje no badepending hari pension yabo abakozereho kunga batarakozereho ombitongore biri fomo batwiro ko baruba fama bari mu kibiwano ugamba ba business niki hatabo babura uwabatebekanisiza product nanga service boyi bakubasa kutahiramo kandi insurance regulatory authority iteka nangiro kurebe riteka ribu kwate nebi insurance eine age limit y'abantu abashimira kuzamo wakireba icyo kureberaho bono bagira ngo wakize myaka nshanju hati mwini wo mu insurance to kugirota dokuzamo abo ncho wagamba hati myaka ejo bantu bamanyangu oine condition zona buri kimwe cyo no tuwatanka kukigera imyaka yawe ni yejo konka kutwashitamira twagira ngo no umuntu okuzire akina mugasho umuntu okuzire ayino bwenge kuko reba government yitu nabajebembire hati mbarumbire imyaka kinana bari no batitegeka abantu nibingi munonga abariyo myaka ejo muri 5 muri 6 abo kwetaga guhereza ko mbwene tushikira companies nyingi twaganira aha muheru aba Liberty insurance nangone beyita Liberty assurance batugira ngo ibintu insurance product
iyo bakubasa kwereza abantu b'imyaka ejo so mbageta group insurance scheme afya group insurance scheme hategiyo ekirungi cyayo nushashura akasente kake buri mwaka yunko umuntu nabwanyuma bakuhereza product sales ezinkuza kushoborraho nabwo icyo ikigenderwa munonga no kurebuka ngo abanyashema bo kurabira mu kitongore cya Sheema Older Persons Association bakwataganise na ministry ya elderly bo batambwire speed batemba urutambura ruringwa bayerwanaho wakireba hati cyatwanguhira abo kugira ngo bari organized bine members babo hata abantu bari yumba registering ikintu nubakendera kimwe nabwanyuma bayiza kushashura akasente kabaka kacya kuturabashoborere hati bunu bo batandikiraho rero nabwanyuma iri bateka tanka kubahereza ubuhereza ibere munonga mwamugumya Sheema ne yagayaga mbuzima ni cece cyose mwenu hati ndambaze manye takagira insurance passé abagurisi nbahi abakikuru bo mbine ningatumbine mwina abagurisi bonka kandi nkashema nubona challenges ki kuza kureta abagurisi abo kuko abagurisi ko umwana mbakuyana abashoborora nyowenka nyine tatana mabu bakarge kufamu kama bahicumura curungi kuko ni ndebo kutwarabire barebera kandi ngomgwe ekoni yatire kabaro kogereba ugerezo abo kwa nimanya tato ikiyarabiremo nanye niyo ndeba kahanda cyo kwenda kwira itwa banyambarira tukakora kiyenga bacurura ninga bakasese ninga abagurisi nabo bu districts zikija zikeka cyakabiri ba member ba parliament bitu ababagurisi yako twino mwami mafabi twine honorable headmaster twasimwa bono bakora ki abagurisi abantu babasa kwihwayo bata uhireho imwe kabanta bashema mbino abantu bona ntupapasa ujoininga bata system z'abagurisi bona bakikwata bakakora inkici mukora muri Sheema bagamba abagurisi abakazi abakigo bajya bishikani kana mugamba abagurisi tugamba abantu abakozere ntumanisa abashija n'abakazi twagira ngo conventional age nangashi standard y'imyaka yo government nebara aha myaka nkaga okugarra higuru mbwe nabo konka bawachigambire hino kushanga ine myaka 5 kandi wakuzire kushiraho imyaka 5 ateje nayo nco nshangire mu konka muri Sheema ko twatandikire kandi koko mwami habati yagamba abantu abakuzirabo noreba ko ufutandika government wagira ngo retirement age temyaka nkaga bwe natumuntu amanyangu niho turi kutandikira ayo myaka nkaga noreba ko kumura retirement age system utandika kugirgamo government utandika kugirgamo nimba ningambira abantu ntanoreba cyazbecheroho ko kugira tumwe no bunahumura bekantahe nze gukora nzo mu kanisa yanjye mbe n'umwana aza gukora konkana yo kubashiriyo mu kanisa nabo bakora constitution ngora si imyaka nshanje utahe ubuciko bwe kanisa nabo tachuburuho kaga ni 5 mwe no mu kanisa namo warugamo obunwa nimo ko namwe wako no humurira uzo mu cyaro ukano basipika hato chizo mu cyaro tukari mwende kanzo mu mashomero mbere mwana akoza kashomero nyina akahire na nitaka mbere ho naza amze ngo humwire mbona ahasigire no mu muziki ni kiro kwenda abakuru konkana we cero kubendera no kugira ngo binente zabo bine byo kurya bine sente abantu abakuziraba hafu umuntu no supporting mnoga ahate byensi yagariye byo kwawo atumurete ntamujabaga atumurete bitoche mbiriye byone konkana bwa bare bukuziro tine choine muziki nayo bagira bata bajukwihamo kandi yo banka bakakwihamu ijo banka itwa oyo shorogezire bwena hasigara tukwemerera ahasigara
ekisigire kimbe ngambira abantu ekindebere emyaka y'amaze romba kuru hatina na family level family shitama abana bashitama ngo muzeyi ukuzire bakazende bibire kazende mbweniwe umuka babukwihamu enteza bazukwihamu entoche mbona umuzeyi abona mbona twazira ngo ngaha reka tugire mbarira tukiza y'umudu ahaduka yawe eduka hatabana abagitwara business yawe bagitwara nobwo kurwara nonda kuguzente yawe ngo akoragurire abana ngo toguzante ngo ibintu ureke kushisha ibintu tokaguza akabuzo kawe ngo ze kweraguriza abana bategereza ngofe babaga n'ibintu kandi nyenda kugambira aha myaka nkaga nshanju kinana omuntu nibwo yatandika kukoza isomo tugwe abaze yawe bino bwinje munonga ahabo kuba abantu abo nabo muhendo munonga mbone cyo twashazare ngo muri Sheema tukabarunda kandi twayitegereza ngo bukuru eine package yayo bukuru na jana n'indwara na jana pressure bukuru jana shukari bukuru jana no mugongo bukuru jana no kufamisho bukuru jana no kufamatu bukuru jana no kukamino bukuru jana na nenjingo jana no kokota kama zinze aharigo ije uyongere mukace ibano tutebeza iwe wajya noza insurance tuzakumgarukira insurance companies zozo nizugumirwa muta kuzitunga kandi nitworero wa muta cyakabiri ko cyamanitse ngwini numutagetinga abagiga ahabo kuba notirwa kuba ine cyo kutayika umuntu wa tosho nkoro naija akora ki webare munonga ekibuze ekyo kama zentana kirarya cyo cyoherukana cyo kugira ngo n'ubwo targeting abagiga egi insurance scheme y'itirion tutandaka niyo kutagetinga umuntu ukwirerwa ya hansi urukuguze nkoko yemwe akazo mu insurance akamara umwaka kitana ho munonga nana kiri kinakugambe cyo kugira ngo urumva muri yo medical mutayi mwino mu bitongore byanyumu igiye different. It is a tailored, designed health and life insurance scheme. It is a tailored one. Abo koko biro conventional ebyo bizitwireho ababa bonto bwana ogamba hatabona babe excluded mpapa taramo tubakubiza na bwecho hate kiriyo tutekateka necyo kugira ngo nomanya insurance companies bono bakora business wakireba konka business zabo nizo kusiyobuhereza abantu hazabo batebekanise kare ibintu barabino bahereza abantu bwene byo tukabarabamo kuko nakushobora tukarabamo yabayikeya twarabamo ba UAP twarabamo twashika ahari ababari bate kandi abiro bukugubwinje munonga bakora za research nibetegereze kintu cyo bakubona baza kuzamu bareba nicyo basikana ngati cyukubasika mbwene kutwabahana ntwiro kweruguru tukabareta hansi bareba ngo itwe twabasa kukunganya abantu binje munonga abo kuza omuskimage nababa batine nshonga wareba hati mbwenu omuskimu yo neja kukoreta kugerera okutuganire nabo ecyo kubanza batugize ngo skimage eyikirize abantu okuruga abine myaka 18 okusimyaka 59 wakireba hati no butule twantugamba ngo nicyaba abakuzire bine families bine abashija nanga bakazi babo bine abana babo bakuzire kandi bine nabantu abakutura nabo nabwo murunde minje abana bako bakuzire bono baba yegiriro byabo konka nabo bashimira kuzamo baketeramo icyo cyo kubanza icya kabiri n'icyo kugira ngo liberty yikirize ngo kiteraho 4 products azazine 2 options ziri ha sente zo kuba nohereza nka premium option number 1 premium ekukira yaka sente akahansi nemitware 3 nakakaga option number 2 nemitware mukaga wakireba ezo muntu omwe kumara umwaka hato umuntu nabasa kushara magira ati nyowe nyimbase 3 nakakaga
ni option yawe wakireba kwa wara kansa tubakora burizo kante naza kuija naza kuija kushoborera okay now obana option 1 obana option 2 products ziba twirene ziyo ziba kuza covering product number 1 omuntu yaheza kurwara bakamwadmitting akazaha kitanda akamaraho ebiro bishatu no kuyongera higuru nibakurimbasinga emitwaro 30 buryo wa option 1 ubwo kubashashwire 3 nakakaga kandi buryo wa option 2 bakurimbasinga kushashwire zirwaro medical bills emitwaro 5 ejero product 1 product 2 omuntu yahiza kurwara ezindwara eziba kugira ngo tizukukira juba kansa arwire shukari arwire pressure arwire ezindi ndwara katigere stroke yaterwa stroke hato umuntu ogogwe endwara yahiza kumukwata insurance ne kuhereza cash out nanga ne kuhereza sente buryo wa option 1 miliyoni 2 wa buryo wa option 2 miliyoni 3 okay aha product ya kashatu kuba uriyo mbyentambra okatunga accident aba boda iri zoba no batusiba no batomerana ne motoka nsiba zitomerana zihirengita niyo n'ubwuko buryabyere no wakagare nabasakura hakuretwe nyuma kutomero gwa hansi any accident yahiza kubaho abi insurance nibija kuruyembasinga buryo mu option 1 miliyoni 2 waba buryo mu option 2 miliyoni 3 okay aha product ya kana no muntu ogoba insurance yahiza kufa umuntu kwa kweza kufa cyamanywa nibakohereza sente nanga nibohereza sente abantu abo kureberera ababimba kureberera family yawe waba uri mu option 1 miliyoni 2 kandi waba uri mu option 2 miliyoni 3 sente zo zubayambe kwatira nofu naki mwene ikintu kitukwe ngo abantu betegereze no kugira ngo ribate insurance mazima ekozere ikintu cyamana munonga kubasa kureta ubwo buhereza aha abantu abayimba nagwaho bakabura nangwa no wabashika juba abuko nabi nabana no bategereza babura nanga bamwe bakija no bakuba banda iyo wahingire nanga iyo wakozere cyo ba inurozi bakiza kwija buri umuntu ajana ashitamo nahenda kate abukuba entase yabo nayo nange imbere zabunzu bazitabonira bwo no muntu kuba tujoining cyo bakugetera life and health kandi bo tubakuza kwereza irwara umugendo raguzari bono bakwereza cash ugendo zo kwirwanaho iwe no shanko mugambirizo wa company ejo ya insurance ninga imwabe itwe nyonaza kutaho muri yecho ninzo mu company ejo ninga nija ekanja nijo mu kibina hateje product is designed in partnership with Sheema Old Persons Association okay mbwenu waza kugizamu noteka kurabira nkaye umuri Sheema hazoshashura membership fee yemitwareki ebiri buru member wa association wena ahari nashashura emitware ebiri so aharizeri eshatu nakakaga nongeraho emitware ebiri nanga aharizeri ya mukaga nongeraho emitware ebiri kuba member ahabwo kuba iyo ribate insurance teine mbwene Okutebekanisiza kugira ngo eze kuronda buri umuntu we no mucyaro kumuhereza ikintu iki nikirabira umu group nicyo nakugambira bono organizing groups nbarga bareba nka group companies nambwe nitwe yitwakire nabo kugira ngo bakinshuaringa factories iziza zabaragaze zabebe kwijo izaba majani so where they are group employees abantu bingi bazere bata bari bwena hata abantu bitu basa kukizamu no bateka kurabira mu association nkeji kandi uwo no bwo kubora imbara no bwo kubora ubushenyi no bwo kubora intungamo no bwo kubora urubirizi no bwo kubora imitoma w'abantu basa kurabira umukigombe cya Sheema
no bakavadi kandi aho rubori ho no mu Uganda yo naho rubori hagere cyakubaho esente zo burazitunga. Okay, umwami kanoni kabigumira wochiyo twinire mbozi y'abagurisi no mbihahi nebmi akengahi kandi hariho challenges kikubatunga bano tebeze mboze ejo ya Sheema other persons ya oba munonga abagurisa ba tubihombyaro ntitaho programs namwe ntwenda kubasima aba Sky TV umwatuta ensiyona ya manyangu program ejeruho kandi program y'abantu abakuzire muri Sheema ekatanu ko makagwe 2018 kandi muri Sheema twine centers kwikamushanjo abo kuba challenge mwe y'abagurisi ni mobility okutambura bano ko muri Sheema tukatamo centers kugira ngo abantu abakikuru n'abagurisi bareke kutambura ingendo ningo umukubanza bakabije bayirundanira kabuhe konkama nati n'abarwibare n'abarkabuhe n'abarkitakata n'abarubgonji hata nubaza yoko tubashangayo tubatwarana n'abashaho ahabo kuba challenge kandi cyinshanje kwetegereza abagurisa abana bakikuru no kurwara endware zibarwire they are very simple n'ibintu bice konke bitaketegereza no chimanyonga bintu byona no kurya. These are nutritional issues. When it's to emphasizing aha abantu abakuzire one na kigambo cha nutrition. Two okubaje situation yokubo noria aha myaka eji. Echa kabiri na kigambo cyo okwechebeza. Tshanje twine challenge mpango munonga ya prostate cancer ombashishi. Hazita kabiri prostate cancer nebanza tuhandorenga cyo kweta prostate enlargement akatungurako kandi abantu tubashomesa twine health education, health awareness, screening, management and referral. Muri kintu cyamasa ngo hata ngabashije tubashomesa no basota kumanya ngo uriyo watanu ko rugendo rwo kuzompo wa prostate cancer. Symptoms tubashogambera ukora kushesha symptoms zezo umuntu abene amanya atakamanyisa kana kamanyisa ngo natanu ko rugendo rwa prostate cancer konkate kabiri yo hatabona mbwenu hine abantu binji abutwa handodingire abutwaraguriro guno murundo ryabarebaha abayibashira nabitanda kuza kubashemeza at prostate enlargement ke kwako prostate cancer never yargo koko za challenge ya diabetes hati twine nutritionists bashomesa abantu kandi ko making sure ngo twatandika screening hate ibyo nibyo turiyo nutukoraho kandi ejo cyane harimo ndije na challenge umuntu karu kukura bagira ngo yakora hata hwayo amanyango yakura amanyango no kufa yagira hata yafu hari problem ya loneliness nendwara infutakateka ngo abanyayuganda tukamanyire ihamba ndiyita nibasabwa ndikizana n'umushwije ihamba umuntu nazo mbetekateko hatoriyaho riyo Sky TV manya hatoriyo wamani twakushanga hata bagira ngo wahumura ngo wata okazo munzo kecingirana nofu abanyankore bagira ngo merebere mbi yo mukikuru ekamutera uburogo yoje ngo akana rogashi tumurugi konka yazo mu ihamba yagira bitekateko byinji ebyo byona bumuretera ebizu mbone challenge izezo nizitujema twatekateka amagara g'abantu bakuru kandi nshimanye ngo muri yahano mukora no muri yahano mukoro omu offices ebitekateko byanyu amanu ganyu no bwenje bwanyu buri muka imbare ngambara abantu wahorera motoka nizihiruma niziteruma zirukanga wazemereza motoka nk'ikumi emotoka nkamukaga no shangaro nk'abagurisi koko buri abagambara ngo muzeye yakwatwa shamshanjo aza kumwendo mchana shayikumi motoka wacho basiya kamparo marwaro akanaje ngo murete kampara ngo no pressure itkwasa kumanage ingiro mcharo bona hata nje turiyo tukora ntugendo mbyaro
abantu tubarundana tubashomesa babachebera babamanyisa uko baramanaging problem zezo mbwenu ombintu y'abantu abakuze raba bachina mani nkaza ekinafiro mnongo makagwe 2018 nkaza mu ihanganwa rya South Korea itonoreba nko mu Uganda amaduka gahahandikiraho Pepsi Cola kumbucha bihabi konka kuri no mu office yabo nibahandikaho you are what you eat, you are what you eat. Iwe echori nechoro kurya bweno wabo nibakozesa ebyo kurya nko mubazi konkita tukozesa omubazi nk'ebyo kurya niho turi kutanara nabarya ibintu biki echo rabo katubuza notekwa kurya ahabo kubyo kurya biruho nanga nchenduriye aho kwa no yenda ki no yenda byo kurya bwana hitanikire abakugore mbatishimisa kutishimiye kuba turi kuri rero abo kandi bano ntekwa kurya breakfast lero to lunch lero to supper umuntu nomushangana shayitana zecyo rero narya supper hake ezo ebintu bituruntu wegesa ebintu twatamana n'exercise y'abagore se bakora exercise kandi babikunda tubatere icyoma cyabo bazana dance zabo za wars nozumanye za wambuza radio nkwagara amazima nkwagara koko bitako barebo mugurusi yasutuka aje koko yabenagaza ndambaraha wamutera ho twist bemuka haza mukwimukomo joints zabeje mugongo tarombaza go mugongo mayo emisimanye ka kwatana eje musiko kujinanura ebaje bagishemerwa endwara zirazita endwara zicara so nibyo turiyo tukora n'abantu abakuzire kandi nkoku habati yagamba no kugira ngo ko tukubarundana namone cyo kukucimanya ngo ntubateka tekaho ejo n'icyo cyukuru munonga kandi tira abo kwa ntananya hinde mankuze mahatana ni ukuze kandi ana nawo kugira interest ombanta bakuzire naho kushitama hati no shitama orebo mugurisi warakwa kumanya ngo umugurisi ogane problem weje no buryo horo umuntu nagerati ibintu byo nagerati ugu no manya ngo eje hati eje no stroke yagereta yataha umutakeza kushesha ura nahera abo manya ngo prostate enlargement yagereta yataha oro umuntu nayo matoto tochumbuza timproton tunchumuto mungarumo ezo needles those are simple symptoms as turiyo tugezaho kandi tugaruka tukwatana n'abantu abakugu mwene Sheema older persons tukwatana sana Uganda Cancer Institute Marago bakozera umurimo munju munonga tugaruka tukoragana na Uganda Non-Communicable Disease Alliance tukora umurimo munju munonga reba Dr. Lunga Eye Hospital Hanoi untuzombi yaro mucebera abantu amisho mubashobeza hamisho abantu bakizire abantu bariyene babaje mwana ituntugera ngo okukora you must age gracefully okukora tikiri kumanyisa kurwa tikiri kumanyisa kubonabona okure obeje koraze fa mbone ntwenda obyame kwaza kujango twashanga muzeyi ahumwire hateje na yene skill kumuna no cyane nikiriga bito kwanza kuza gusiziye migerero sinikira mino niyo taje yahumuraje bya kura kandi ukureje koraze kufa ofeje uhumureje eje niyo target yitu eturi ntukora and I'm happy kiri ntukora mwe n'umutwase ahabo kubona niwe twende jo humureje Tor politician konka nanabuze cyo buzo cyaba member ba parliament babagurisi kandi umukugamba kwa kanoni yagambaho ngweno ngo government teyine yan kanoni yaniwe ngo twine force y'abagurisi nonge yo insurance eturane korwa konka ekanga kuzo teka nabujya ngo politician
konkano rebe kugenda misho mweniwe ko kuba no hati bakubwa member wa parliament ningo kabino ndaba member wa parliament ba gusi hati nkeshongeza umugambezo tukabe ntabwo nuba ko batari ba member wa parliament abagurisi member wa parliament wene because ngoro kika abantu kansara ngoro kika abantu ahibari umwahure ngoro kika abantu ahibari ukabe no yenda ngumukoriki kwenda ngweji information mutaje bwijana ikaba ya Sheema kandi Sheema yaba abantu uko kureba mu raten bajangu recipe salokwita that facts speak for themselves weno muntu yabareba tugenda weno information ikahikita abantu b'abanyarwanda bona na no muntu umuguriso taragambura jungu kimwe nawe akeza umuriyeki yebara munonga hate kintu cyangwa kituriyo tukora no kurebwa ngo twakora mobilization nungi aza mobilization yitweji nango kukunga abantu kubamanyise kintu eki ntwenda kurabira munonga omu associations okukira munonga za sako hati tina ho kuza hatari sako okay itunga Sheema hariya twineza Muhammad twineza Kigarama Mushanga nkai ziriyo nyingi munonga to kuzubara ngo wazize haza abantu abinja bazurumu nababuturu kutagetinga ababuturu gambaho nekintu cyo kutusasa kureba ngo umuntu nabika sente ze konka conditions inkezi zikija akabara kutunga ubuyambo bwashimba kuba natunga apo kwata ku masabise he kureto wakireba benesenze zabo basavingire ziri ya account konka hagere cyamubaho ece cyo gukiyanagamba respect na dignity hati cyubura dera hatabacharo basigara zo futere sumu MP wabo umutabiro kubi bamutwari emergency ntwena violence manyagira agwiro mu irwaro hati tuna sente zo kumuyayo tuyambe manyabiya hate bibyona nebitiro mu package wareba dignity of people when they are at their weakest point umuntu yaba mbwenu parliament yitu wajingambira wajimbuza haza mbwenu ebiru kugenda omisho utakagira ngo ba member of parliament mbaba byangire amazima garingu National Health Insurance Scheme ekatandaka omu 2025 na mukaga na mushanju na munana ni nyuka Commissioner of Health wabe nabikoro bakamba mweta Dr. Runumi Francis ahereza kuba chairman wa Kabare district kuyagiro ministry omu department ya planning bamukwasa bintu ebyo Runumi yataranze kintu konka buri kiko mu parliament bakiteko mukono cyazo mu cabinet nango mu kikaci kibasita ko mu cabinet uko kizo mu cabinet cyeziringa bakireta bakiteko mu parliament 2014 parliament ekakiteko mukono ya kinguza ngo Uganda hate tushimira kutunga national buri muntu wena everybody azumu scheme kucyakiro wa president ufiteko mukono gwaremo yabaramwe sente ningera yabaramwe ibintu bingi yareba ngiyangate bya Okutebekanisiza yagaraka yagira yamwe no buyareba mu butamukoraje yakigarura mu parliament hati parliament eje yukumi yagezaho cyabura kushohora hateje yukumi nemwe nukwe hateje yukumi nemwe eje minister murebera ha TV nagera ngo hata murundo insurance yaza kugireta yaza kurabamo kungantumanye hicuru kugwera ameza hari eje mpango aho mukono gukuza so ba MPB tubagerizaho no meetings estimate kora okukira munongi itabe bitongere bitari bya government twaheza kubeta bazamu mazamana bagamba je bintu mbabyetegereza aronko MP undu kukunda munonga naraga koboko mba mweta Dr. Yume nuwe chairman wa Health Committee ya Parliament omushijo gwagerezaho nage gona kurebuka ngo ibintu ebyagera bita byarabamo kandi bugumira birabamo mbweni yitwe hati kiturukuza futegereza ngo Parliament ya sorting yitabashema turya bo kwirwanaho hati ntwenda abandu ngo batujoininge tujye kita tururwaneho abo kuba nebya government kubikwija emutwarize yabyo ntugera tuta ntujumanya umuntu hati kwa kurwara bamutwara mu irwaro ebiru kubabaho ntubireba embasteriyo abashawuto bakomara ebyo matibiruho za scan zibakwenda rabu biha ebintu byona biriyo mwene bitambura kunko intambura yabyo abagandiki bakweta kaso
ubwo umuntu wabutosha ubwo utwagamba ho kwenda kuguze nkoko yakazo mu system rero nabwanyuma bakamuhereza sente ati can you imagine akoreje emitware 3 na kakaga iyo kurya rankeki emwe niyo kwenda ekakuhereza services zo kusiya miliyoni mukaga n'emitware 20 umwaka gwaza kunyenda ngo henderaho ubwo hendere gambe bikigambo cyamuheri cyo kuhendera ecyamuhero no turiyo tukoreri nyenda kusima government aho kuba etiro mukono mahango abantu abakuzire ramenteje tugisima no chimanyaje ngo umuntu okuzire akataka surfacing again where onkazi we talk now politically being representation yabo kurga LC1 on parliamenta twina MPs bana twina na MP w'abantu abakuzire ngidudu mafabi ecya kabiri government cyo kugisimira abantu abakuzire n'ekigambo cya sage no manyonga abantu ab'imyaka 9 batunge mitware n'icwe kaburu kwezi atubareteza umuskimu we izi nizo zahati ni yaje arrangement cyo gusimira government hizere PDM bino 10% on every sub parish bino 10% mbweni to kutkwija ito nito turiyo tubanjera government echeta kozire turiyo nshikora kandi twenda kubasima abuka ko muri Sheema ntukozeseka kaboherese center for abashaho nubatiyamba kutukuzo kombyara kubaragura uzachitagata uzashuko zakabuhe bagambira mutereze yembazi bagitereza tubahereza mutereza yabashaho tugenda nabo mbone turiyo tukora na government kandi na district sizidi turigire kazo turigire mbarara mbone twenda kusima government kandi twenda kusima naba Sky TV mutkwase umurumo gw'abaguruso kibare munonga ibogambe kigambo cyawo cyamuheri just one mazima abantu bona ntubenda ngubije batujoininge bashashwe membership batandike scheme hazobuhereza butandikireho ato umuntu tarije garuka kwerarikera kintu cy'ukwatirine nabakubita nyine sente ni cece kituru ibare munonga nyenda kusima ibo muri wa Sky TV ahitwa atandikira niwe umukasheshe kandi kugira abantu bakuru twatunga n'umugisha gw'amani aba Sheema Older Persons Association kandi aba n'abantu abakuzire na government bakakora imirimo nabo bakareba bitafari nabo bakubasa kutaho bakagita n'ibindi bitongore na government kureba ngo umuntu umugore siningo mukayikuru tuwaza uko ukabura kiyamba ubuine aho kubasa kurra wayetenga icyo kutambira na mnonga umurwire bwawe na mnonga mukureberera mukufa kwawe na mnonga mukuzikwa kwawe nangwa na wafire umuntu izina rya ushime kugumaho waba watekatekire kare ngenda kubasima mnonga bwe bari mnonga kandi manya abarebe bitu mwagira ikimuyamu imumwije cyanyu mu joininge ibitongore nkebyo nyesya mubone ahimwatembera kureberera amagara gabo Sky TV irakari abantu tusima mnonga kandi tukushaba ngo gumeho programs zindi ziyo zigenda umisho kusya nyencha karumukasheshe akoraje Edwin umuhereza wanyu Sky TV irakari abantu web